E mawhai e Maria o na whai mapurumanga I le pāo oe maletu. A ka ulan purumanga pe whai ma-mediator pe whai ma-advocate. Lo inga la le whakalanga e mawhai o na tatalo Maria I le tua. Bo e ma'u tangata soitua. E le ngata ala o Maria. Ai mawhai o nga kakalo lisi ka nga ka whai ma-advocate, whai ma-intercession pe intercede I le pāo le tua. Maoi, ai ko soe nga kakaya kalangoa mai ai, o tangata ua whapena o na peoti po tangata ua momoe, po tangata ua whapena o na maliliu. E mawhainga kakaro mai moe, o ali ka maoro, ka maa grandfather, o my grandparents, o matua, o uncles, o aunties, o uso, o tua whawhine. Karusia mai matou, pray for us. Se whaukala ia. Ai whamai upo le tua. A wā e toa tasi le tua, e toa tasi fo I le puluvanga I le tua matangata, o le tangata o Keriso, Yesu lea. Kasi ya, kasi. Bilia tama, ele ai la masisi mediator, ele ai la masisi advocate. Le tua matangata, na o Keriso Yesu wa. E ke fiu e ke kakaro ya Maria, ele kali e Maria ni akako karusanga. Langa ele e o nga kasi male upo le tua. Mai ba ue panga whape whai mai karan kuspaya. E iai masisi kanga kai mawhai o masui kulanga ya Yesu. Ia e pangalia, o le nganganga kuspaya. O le o ngar kuspaya. O le whatonunga kuspaya. O le popoinga kuspaya. O le fiongpaia le tua. Di ia sama. Kasi ya. Now, Keriso Yesu.